Agriculture, Administration of Justice, Planning amadi Sericulture ki punna lupa crore chatret ka humputaret khare hena Assembly ne pass tawkhre. State asigi atai Assembly segment dagi shu disturbed area status lawthokpa yabra yenjingani haina Chief Minister N. Birena Assembly session ki house da thamkhre. Uripok Bachaspati Laikagi twin murder case ta chenabani haiduna jail da lairiba Hitler na mihat asi chathakiban natte haina mahaki apopina sengdorakli. Amasung MBBS tamnabagi seat mitop ta pishinduna lamdam asigi mahiroi singi chakthung matpa yaroi haiduna mahiroi kayana Health Directorate ta thunjin. Mayam Bukuramzari, Adom Ning Bibas Impact News ni Irina Thingu Zamna Jupunja Sifau Bagi Maru Eba Pausing, Mayam the Pizari. Taramathoi Suba Manipur Legislative ki Taranithoi Suba Mifamna Demand Mari, Agriculture, Administration of Justice, Planning amadi Sericulture ki punna Lupa crore chatret humputaret lak nipan lishing humdra nipan gi apunba senpham ayet pa amata yaudana pass tawkhre. Demand sing asi Finance Minister gi phamsu puri ba yumnam Joy Kumar na house da demand discussion gi damak mup tawki. Demand sing asi da opposition gi MLA K Ranjit, Chalthulin Amo, TH Lokesor, K Megachandra, Mohammad Abdul Nasir, KH Joy Kisan, Surja Kumar Okram, Alfred Kangam Arthana cut motion mup tawki. Agriculture Department ki damak Khanabada cut motion thangalakiba MLA singna state asigi lawfam mangshilakpa ising ichauna awaba nangkraba mafamgi miyoi lawmi singda phogdi amadi lawhon lengakna piba ngamdaba state asigi agriculture policy leitaba fertilizer yenthokpa matamda lengaki oiba plan policy leitaba lawmi singi oiba insurance leitaba central sponsor scheme kaya ningthina Chathaba ngamdaba loinana state asigi oiba agricultural product kaya mangshil haliba asi yengshinba ngamdaba asigi matangda concerned minister gi pukning opposition MLA singna chingsinki opposition MLA gi wahang sing asigi clarification period duna agriculture minister B Hankhalin na haikibada state asigi agriculture gi pothok hengatpa ngamlaba matamda state asigi economy fagalakadabani lenga gasina state asigi Lau Uriba Yariba Mafam Singh Kannaba Chief Minister Yauna Agriculture Revenue Department Amadi District Administration Yauna Mifam Pangthoktuna Khanaba Laikre Manipur Conservation of Paddy Land and Wetland Act 2014 Asi State Asida Checksina Chatnari Lengak ta Hauzik Lairiba report amagi matung inna ingkumja lising ani supna ani dagi ingkumja lising ani tara taruk faubada state asigi lau uba yaba mafam asi chada taruk dasmik nifuga marigi changda hengatli amadi agriculture gi oiba pothok chada kun taruk dasmik manga mari ni haina minister na house da fongdoki Nakalamaromda state asida haujik har faudi amadi lauhon gi matangda mipai ningai leite har gi oina darka leiba mafam yenglaga tangai fadana emergency basis da har fanghallagani loinana kaithel da har gi mamal wangna yoliba asigi matangda department na yengshingani haina fongdoki Laumi Singda pump set pibagi matangda department ki oiba policy program leite adubu department ki maikaidagi subsidy kharadi pi loinana hauzik ising thumjinduna lairiba lawfam singdagi ising chingthoknaba department na hotnagani haina minister na fongdoki State asigi agriculture ki pothok hengathanaba loinana laumi singi income ingkumja lising ani kun faubagi manungda hengathanbagi pandamda lengak asigi oiba short medium amadi long term strategy book from the leire khanaba hore haina minister na house da fongdoki Agriculture land se niti decrease tore haina haibase ehagi information dadi increase tobra haina lojage sir record gi matung inna asumai le 2002 da 2,19,950 hectares se lebedu 2060 phau da di 2,34,120 hectares se hojik cultivation area da le maramaduna 6.44% se increase todun leba male decrease tobagi mahutta production sisu sir 2002 da 4,39,000 metric ton se produce toba 2016 phau da di 5,97,670 metric ton se
produce tauba 26.54% increase tauba aduna lakpa maram aduna huzik agriculture led su area khara di encroach tawre area khara da su ekoina losin ba khar leiba chingnung da ekoina cultivable area oina produce tauba khara su leiba gi maram asina mangba area su le ekoina reclaim tauba area su khar leiba gi maram asina increase ten la ya hana khumjage aduga production sisu 2002 da gidi 2016 da ekoi gi percentage oina kholadi 26.54% increase tawduna la e maramaduna jamna nipipai tawd ningai le tabra haina khanjare sir. Chief Minister Nongthombam Birena State Asigi Atai segment dagi su disturb area status lauthokpa yabra yengshin gani haina ngasi chathakiba assembly session ki house thamkre question hour gi matamda MLA ke Ranjit na star question da Greater Imphal gi manungda leiba assembly segment tara nataba mafam dagi disturb area status lauthoknaba thaurang leibra haiba wahangi paukum oina Chief Minister na wafam adu thamkibani Question hour gi matam aduda MLA singna tongan ba star question tara gumdoi thamduna supplementary wahang kaya shu hangki MLA ke Ranjit na cyber crime gida Englishing ni tara taruk tagina tara taret ki July tha faubada Manipur da cyber crime gi case kaya yamna lokhat pa laikibagi haina hangki wahang adugi paukumoina home gi in charge pairiba Chief Minister na Case kuntraga mapan lokhatuna chairak fawba piba yaukre chahi asidagi cyber crime gi police station hangduna cyber crime asi thingnaba kanna hotnari haina house thamki MLA S Bira amasung Muhammad Fazul Rahimna Manipur gi handaki ising ichauna maram oiduna lobuk amadi ingkhol kaya mang takhankhre laingak na kari mating pinaba thaurang leirabage haina wahang hangki wahang aduda Agriculture Minister V Henkhalina ichau aduda lofam hectare lising humbudra nipan ga chatruk humbudra taret mang takre lomi singda mating pangnanaba lohol sing yenthoknaba thaurang taure haiba wafam thamki 223.83 crores की मांग ताए जना थागलुबने तो सुम मखाताना सोक्चलक पखोचलक पजियार कोना को होसी फाइनल होइना कोना थागल करसी 358 crores a total amount of rupees 4.7 crore की मसी मदि कोई डिप्टी कमिश्नर सिंह खुथांग द 15 डिस्ट्रिक्ट थादोखरे सिदै द रिलीफ की मटेरियल से डीसी की खुथांग द पिथोकपने हाइबदो अवाब तारबजु सब मानब इक्वल से तौगदबने अब हौजिक सिदैदा अखोगी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की से अखोगी एडमिनिस्ट्रेशन पाइरिबा मोइसदि चेंज तौबियोबा नेशनल कैलामिटीज हाइबे सिदैदा आई बीजेपी की कांग्रेस की न खायरगा याब पोनते बीजेपी के चाव कांग्रेस के चाव नु गायने यारो इसिंग सिया दे हारिबो मै वरो दु वर मदु रामला थिवने लवे इलेक्टेड मेंबर्स सिंग द डिसऑनर तौबा अदुगा फोन पाइदबा खोतबा अदुगुंबदुदी मधु स्ट्रांगली अदुदी आई हाउस की लीडर मोइना आई ngasi adum harisina adugumba tawragadi government tolerate tawroi ising chauribadu kanagino karigino ina khoi khanbam thokte chauriba tariba wana tariba mayam punamaktu amato oina yangpham thoi haibasimaga thamjanjage aduga sai kari district da kari hena kari kana kai dawge doi kupni yangsalag Question hour loibaga MLA di korung thangna androda leiba sandang senba maring khulda chayet naba leibagi matangda calling attention pukhalaki calling attention pukhatladuna korung thangna chahi khara asida lamgi wahauda irang lakpa haure Englishing ani tara mari dagi chonga lokon amadi chapu upigi lam asida mafam adugi tainabada leiba miyoi singi marakta aikhoigini makhoigini haiduna irang tholakpa leikhi Lengak asina lamgi chayet naba asi upai ama tauduna khatnaba thoktanaba sinbiba yaroidra haina house thamki Revenue Minister ki Shyamna irang kharadi thoki adubu hojikti lakshile haiba wafam phongdoki Kana amatana rule bypass amadi ignore tauba yaroi BJP na luchingba anoba lengak asina ching amadi tam animakta chap manana
चौखत थौरांगी थबक पाइखतकनी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन फोंदोखरे वाफम मसिंग असी असेंबली दा प्लानिंग की मतंग दा डिमांड डिस्कशन खनबदा एमएलए अल्फ्रेड कांगम अर्थरना थांगलकीबा कट मोशन की पाउकुम ओइना चीफ मिनिस्टर ना पीखिबनी चीफ मिनिस्टर ना महा की वारोल अदु मखा तारदुना लेंगाकना पाइखतपा चिंगी ओइबा चौखत थौरांगी थबकता इंग कुमजा लिसिंग अनि तरा हुमदोई तरा मरी फाउबदी हिल्स एरिया कमिटी का तानारंबगी रिपोर्ट लई अदुबु इंग लिसिंग अनि तरा मरी तरा मंगादगी प्लानिंग कमीशन मुथतखिबदगी अहोंग खरा लाखी डिमांड नंबर तरा मरी ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स डेवलपमेंट की ओइना बजट सेमबददी हिल एरिया कमिटी का तानरी हाइना चीफ मिनिस्टर ना सेंगदोखी नाकलमरोमदा सेरिकल्चर की डिमांड डिस्कशन खनबगी क्लैरिफिकेशन दा चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की मखादा तसारगी युम कया लनाई मियोई सिंगी युमदा साजिलिबा असी यंगशिनजगे सेरिकल्चर डिपार्टमेंट असिमक स्टेट असिगी ओइना यामना चानाबा अमदी स्टेट असिदा पुथोकपा सिल्की पोथोक असी यामना फबा ओइरी डिपार्टमेंट असिना सिनमी लिसिंग कुनगमंगा थबक पीरी लोइनना मखाताना लिसिंग तरा थबक पीनबा पांदम थमली हाइना चीफ मिनिस्टर ना मखाता की 2000 कनो भावबुदी मसिसे 13-14 भावबुदी एज पर रेकॉर्ड हुजी की हिल एरियाज की ओइबा डेवलपमेंट की करी की तौबस दैदा तानरमी है ना है आइंगोंदा फंगबा रिपोर्ट हाउ फार इट करेक्ट और नॉट लेट अस वेरीफाइड इट अदुगो हुजिक सिना मुक 2014-15 देगी लाइस नो रिमेंबर अखोय हानगी प्लान नन प्लान आइना प्लानिंग कमीशन दो हुजिक मुथत करे प्लानिंग कमीशन मुथत कर कांदा कमाय तो नन प्लान सिना थ्रू फाइनेंस कमीशन लाको अदुगो प्लान की पैसा सिना थ्रू प्लानिंग कमीशन लाको हाई पोसिल ये थोड़ा कांदा हुजिक फाइनेंस कमीशन होइना से 14 फाइनेंस कमीशन सिमाइना लाकांदा अखोइना सेमिबा प्रोग्राम से करमाई सेमगेबो बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रिसोर्स टेंटेटिव ने कनामदा टारगेटेड होइबा फिक्स होइबा अमते याउदे टेंटेटिव होइना फ्लेक्सिबल होइबा पोता लइबा अदुना हुजि हाउस खनरिसे अदुगी पोतुने अदुगा व्हेरेस but however the demand number 14th outlay of entirely for the hills TD that should be adu mandatory madumadi tawum thoine lawi aduga even tawdubal irmagadi madudi akoi government new government sigi mayam na hena khangbire go to hills high sikari kaimnate development balance ma porna hill and plain have division later na development system manana to minak na aduna hills ki people singi leaders singi involvement ase it is a must chairap kota toina ising ichaugi awaba ama mayok nirba asi koknaba co development committee ama seple haina law minister L Jentakumar na house to phongdokre wafam asing asi चथकिबा असेंबली सेशन दा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की डिमांड डिस्कशन की मतंग दा ओपोजिशन एमएलए सिंगी कट मोशन क्लैरिफिकेशन दा लॉ मिनिस्टर ना फोंदोखिबनी मिनिस्टर ना फोंदोखिबदा मणिपुर हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर की मीटिंग मखादा कोर्ट डेवलपमेंट कमिटी अमा सेमले लोइनना कमिटी असिदा पीडब्ल्यूडी याउना तोंगान तोंगान बा डिपार्टमेंट सिंगी यावहंदुना कोर्ट कम्प्लेक्स असिदा तोइने इसिंग इचाउगी अवाबा मायोक नरिबा असि थिंगनबा थबक पाइखतपा हौरे कमिटी असिना चंगदबा फंडिंग सु थीनबा लंबी यादपा हौरे हाइना मिनिस्टर ना मखाता की डिमांड डिस्कशन अदुगी क्लैरिफिकेशन मखातारदुना लॉ मिनिस्टर ना स्टेट असिगी ओइना ग्रेड 3 जुडिशियरी पोस्ट हांगदुना लैरिबा असि मेंसिनबा एग्जामिनेशन पांगथोखरे लोइना अवाटपा फमसिंग अथुबा मतमदा मेंसिलगनी हाइना मिनिस्टर ना मखाता की सिदा अखोगी जुडिशियल पोस्ट हदना हरगन असे हाई कोर्ट की दी तुंगान मखल अम लेगरे बट नेक्स्ट टू हाई कोर्ट के हेंग मखादा लेरिबा मयामना सबऑर्डिनेट जुडिशियरी हेतन खंगनरिबा मखल की कोर्ट सिस्टम से मसिदा 3 टायर सिस्टम नंबर 1 जुडिशियल ऑफिसर ग्रेड 1 हैबमा ग्रेड 2 हैबमा ग्रेड 3 हैबमा ग्रेड 1 दा यावरिसना कोई डिस्ट्रिक्ट सेशन जज the fast track court ke tori basina the addition district changes sine grade 1 grade 2 hai sine chief judicial magistrate amasung civil judge senior division hai sina grade 2 grade 3 na hari basina judicial magistrate first class and civil judge junior division hai basina to na grade hum je khai le kogi
particular branch of department, it is very important that administrative justice ta siguma makil pochi pigadogni at lokoi loinamag sigi carefully deal to see it na haibagi suggestive we makil gi ideas in putoki bedo achbuti ai haraujai चलिबा चाही असिगी मेगी तांग कुंथ्रादा उरिपोक बाचस्पति लेकाइदा मिरोनबी नुपी अमा यावना ममा मचाबु थांगना लेंदुना हातकिबा थौदोक असिदा चेनबनी हाइरिबा हिटलरना मिहात असि चथबा नते पुलिसना फु चैबा तौदुना किहनबदगी ममा मचाबु हातले हाइकिबनी हाइना हिटलरगी अपोकपिना पेंदबा फोंदोरकली मणिपुर प्रेस क्लब तंगासी नुंथिल पौमी सिंगा उनबदा थौदोक असिदा पुलिसना चेनबनी हाइदुना कैसुम संगदा थमलिबा हिटलरगी अपोकपी खोंगबान तापम दिनेश्वरी हाइकिबदा ममा मचाबु हाटपदा हिटलरबु चेन्नई हाइदुना जून गी तांग 12 कोर्ट पुथोकलब तुंगदा कैसुम संगदा थमकिबनी अदुबु मी हाटलिबा मियोय अमबु कोर्ट अमुक्तगी हेना पुथोक्त्रिबा करिगिनो थौदोक असिगी मतंगदा असेंगबा अमदी अचुंबा खंगनबा हिटलरबु कोर्ट पिथोकपिदुना मसागी वारोल लौबियु लोइनना मियामना युममै थादोकपिदुना लैफम लैहंद्रबा इमुंग मनुंगी मियोय सिंगबु मियाम मरक्ता तिन्ना बहोटनबदा मतेंग पांगबियु हाइना मरी लेनबा सिंगी पुकनिंग चिंगसिलकली इजानुपाना हारकने सिजो कोर्ट पुथोक मतमदा जजना मसा अनाबा लैबराना यंगथोरोना हाय हाय अदुगा रिमसा पुराकाना माजे मसासि चेक तौरकांदा सि लम्फेंदा दुम पुरे हाय लम्फेना पुरागा मदुदगी अदुम ममित खुमगा फुबदुना अदुम फुरे हायबा फोरदे हायबदी सि लोकपता दुम यालगा फुबने हायबा एगी इजानुपाना दि हायबदी हैंडीकैप नत्रगा मागी मपासे सि सोअनिंगदेबा मरमदि कैसु तौबो नतमनिना अदुना माना फत्तबा हायबो अरगदी आई मागा चामिनारुमनि मागा चामिनारुफेना हारगा आई लोई चिंथोप याय हायबा लोई वामिनबा याय अदो आई तौनिंगदे अदो मोइगी थितन मयाम दा आई कितंग फगद्राना हाले हायबा वाइदुका हायरुबदगी मोइना अदुदगी कनोसि लोई तौगिबनि हाय सावरगा दसु हालेना लावनि हाय MBBS की महई तमनबगी सित्ता मितोप खंदुना लमदम असिगी महिरोई सिंगी चाकथोंग मतप यारोई हाइदुना महिरोई कयाना हेल्थ डायरेक्टरेटा थोमजिनख्रे डायरेक्टरेटा थोमजिलखिबा महिरोई सिंग तांथोकना बहोटनबदा महिरोई सिंगा पुलिस का अकनबा मुओंगदा मुकनखी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसाम की मीटिंग मखादा महिरोई कयाना लमफेल लेबा हेल्थ डायरेक्टरेट तमना थोमजिलखी मफम अदु हेक यौबगा महिरोई सिंग अदुना डिपार्टमेंट अदुदा लैरंबा स्टाफ सिंग मपालदा थोउ हाइदुना तांथोखी महिरोई सिंग अदुना स्टाफ सिंग तांथोकपा हौरकपदा लमफेल पुलिस की पर्सनल सिंग लाक्तुना महिरोई सिंग अदुबु मफम अदुदगी तकथोकनबा होटनखी पुलिसना तकथोकना महिरोई सिंग अदुना येलहौमी की चाकथोंग मितोपता पिथोकपा यारोई हाइबा खोलाउ लाउदुना अदुमक इरांग हौखी अहेनबा पुलिस लाक्तुना महिरोई सिंग अदु डिपार्टमेंट की मपालदा पुथोकनबा होटनबदा अकनबा मोओंगदा मुकनरक्तुना खुद फाउबा थानरकपा याबगी मोओंगदा लाखी इरांग अदु पुलिसना फाथबा लोइनना देसाम की वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल एजुकेशन सेक्रेटरी याउना हेल्थ डायरेक्टर गा उननबा पुलिस का चंगमिनखी डायरेक्टर गा उनबा अदुदा नुमित निनी की मनुंगदा मरी लेनबा मिनिस्टर अमसुंग लेंगाक्ता ची इदुना खंगनगनी हाइना डायरेक्टरना थाजबा पिरखी हाइरी नेहा जैन कौबी राजस्थानी हारिबा नन मणिपुरी सिंह मणिपुरी असी हारिबा लिस्ट की कक्थलु हाइदना ममांगदा मणिपुर गवर्नमेंट देसामना थमखि वाफम थबोगना पांथोरक्तबदगी ngasi अखोगी देसामगी volunteer सिंगसिना होंजंगी चंगसिन मने नुमित निनी फावगी मनुंगदा मणिपुर गवर्नमेंट के चपचाबा डिसीजन अमा हिरमसिगी मतंगदा अखोइना खंगनदब तारगदी अखोइ खोंजंग मखा ताना अदुम लेप्तन चथजगनी अखोइ निंगसिंग याबदी चलिब चहीसिमकी सेम मसिगा चमानबा केस अमा अखोइना मिजोराम दा अखोइना नन मिजो अमा मिजोराम की कोतादा यौरपदगी मदसु मिजोराम स्टेट कैबिनेट ना मिफम फमलो मतुंगदा मसि लथोखिबगी पाव अमा अखोइना ताजे असमाइन तौदना अखोइ मणिपुर गिसु लैरिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिना येलो मिसिंगी लमदमसिगी इंटरेस्ट दा हारिबा नेहा जेन हारिबा नुपी मचासी हारिबा केनोसिगी स्टेट की कोता सिदा मेडिकल तमनबे खलिबसे मसि लथोकदबने हाबा वफम सि देसांग माइकेदगी थमे येलहौमी कंजनबा बिल पास तौ हाइदुना कंगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एसएन चंगसिलक्लिबा खोंजंग सौगतपा ओइना ngasi मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन मुसुना सिंधुना वाकत मिफम चथखरे यूनिवर्सिटी असिगी महिरोई कयाना सरुक यादुना कांचीपुरदा लैबा यूनिवर्सिटी असिगी गेट ममांगदा मिफम असि चथखिबनी वाकत मिफम अदुदा सरुक याखिबा मुसुगी गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रोमेन सोइबम चाना मितोप मियान चा सिंगना
मशिंग हेनगलक्लबा अमदी येलहौमी मुटकिबा याना लेरक्लबा मतम असिदा येलहौमी कंजनबा बिल पास तौबा हाइबसी तंगाई फदबनी अनौबा लेंगाक असिनासु मियामगी खलगा अथुबा मतमदा अनौबा बिल पास तौबियु हाइकी लोइनना येलहौमी कंजनबगिदमा KSA ना चंगसिलकबा खोंजंग सिंगदा मुसुना सवगतकनी सो हाइकी मणिपुर के लेरिबा कंस्टिट्यूएंसी खुदिमक्ता येलोंगी सिंग रिजर्व तगोदमने हाइदुना अखोय केसे संगल खोंगंग से यामना मरम सुंबा अमदी तौदबा याद्रबा तुंगी अखोय के लेहौरिबा मिरोन सिंगिदमक्ता यामा चावा थौदांगनेना लौजरगा मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियनना मणिपुर यूनिवर्सिटी लेबा सारजिंग खुसमदुना अखोय ngasi प्रोसेस अजे अखोय फमजबनी केसेना पुखलिबा वाफम सिंग असे यामना मरम चावा वाफम सिंगनी मणिपुर की हुजिक लेबा लेंगाक सिना हुजिक फमलिबा असेंबली असिदा केसे मदि लेबाक मयामना अखोय पामलिबा येलोंगी सिंग रिजर्व तौबा अदुगा येलोंगी सिंग गिदमक्ता तोंगामा बिल अमा सेमबना हारिबसे यामना अथु मतंदा असेंबली मुंदा खनबिदुना अखोय पास तौबिगदबनी कंगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन चंगसिलकपा येलहौमी कन्नबगी खोंजंग मरी लेना ngasisu इंडो बर्मा रोड लेबा स्कूल कयागी महिरुई सिंगना प्रोटेस्ट तौकी साउथ पॉइंट स्कूल ऑफ साइंस त्रिवेणी पब्लिक स्कूल लिलोंग चजिंगी महिरुई सिंजु थोरक्तुना येलहौमी कन्नबगी खोंजंग असिदा सरुक्याकी हौकिबा अप्रैल की तांग कुंदा लमफेलदा लेबा इमा हाउस अमदी मेगी तांग तरागा मापंदा सेकमाईगी नीलपद्मा हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोकिबा पेंटिंग एशे स्पीच अमदी पोएम कॉम्पिटिशन दा मकोक मथंग तारखरबा सिंगी मनामथुम लाखलिबा अगस्त की तांग मंगागी नुथिलपुंग अनि ताबा मतमदा इम्फाल की ऑल सेक्रेटरिएट लेबा मिनिस्टर एल जयंत कुमार की ऑफिस चेंबर दा यंथोकलगनी हाइना मणिपुर स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ना चेरोल अमदा खंगलकली उयुमपो ग्राम पंचायत की मनुंग चना लेबा खामेलोक तुरेल असी मिनिस्टर अमगी मरीमता अमना सिंधुना तुरेल खोंगनुंग तेंगबदगी तुरेल की फिबम सलाक सारे हाइना खुंद्राकपम असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की MLA थोकचोम लक्कोशोरना हाइकिबा अदु युमफम याउदबा अरानबा वाफमनी हाइना डेवलपमेंट फोरम उयुमपो ग्राम पंचायत न सेंगदोरकली ngarang पांगथोकिबा असेंबली मिफमदा MLA लोकेशोरना हाउस दा थमकिबा वाफम अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi उयुमपोक ग्राम पंचायत की मनुंग चना लेबा खामेनलोक तुरेलदा मफम अदुगी मियामना मिफम अमा पांगथोकी लोइनना पौमी सिंगदा डेवलपमेंट फोरम उयुमपोक ग्राम पंचायत की प्रेसिडेंट जोइना हाइकिबदा खामेलोक तुरेल असी यामना फिबम चादना चाही कयागी ममांगदगी लेरकपदा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी असिगी MLA ना हन्ना येंगदना लाखिबनी अदुबु था अहुम मरी रोमगी ममांगदा उयुमपो ग्राम पंचायत की मियामना अंगम्बा सेनफम खाइगतनदुना मफम अदुगी प्रधान गलोइनना खामेलो तुरेलगी खोंगनुंग तेंखिबनी खोंगनुंग असी तेंगबदगी इसिंग इचाउ थोकपगी चांग हंथादुना हौजिक्ति लौफम सिंग पुमसंग संगना पालिबनी हाइकी उइपो खुंजाव अदिगी चगेम लोकोल अदिगी उइपो मामालेकाई लंबोई खुन नुंगसुम अदिगी तरे खुल अमदि काइबी कुमुदाना चिंगबा मफम जिगी प्रजा सिंजे मसिगी तुरेल जिना थवाई ओइबनिना मसि तेंगदबा यादे ngarang house da तेंगबसिना मरम ओइदना सलाक सारे हाइबा वफम फोंदोखिबसि याम लेबक थिबनी कराइदा सोइरी कराइदा सलाक सारी सब चाबा अचुम मामखक पुथोकपिदा तारगदी ओनर MLA की मथकता अखोइना अखोइगी विलेज अथॉरिटी मायामना इजिटेशन न चिंगबा अमदि बॉय कोन न चिंगबा तौननबगी अखोइगी फोरम न सेम सारे नाकलमरोमदा डेवलपमेंट फोरम उयुमपो ग्राम पंचायत ना फोंदोरकलिबा वाफम असी अरानबा युमफम याउदबा वाफमनी राजनीति की खुदोंग चाबा लौदुना MLA की मिंगचत थीनबा होटनबनी हाइना MLA TH लोकेशोर की PRO ना सेंगदोरकली हौखिबा जुलाई थादा हाइरिबा खामेनलोक तुरेल असिगी तोरबान काइदुना अमुक्ता थोखिद्रिबा मोओंगदा लंबोइखुल अमदी उयुमपोकपीगी मफम कया इसिंगना थुमजिनखिबनी हाइरिबे इसिंग इचाउ अदुगी रिपोर्टसिंग पाउची सिंग अमदी TV चैनल सिंगदा याउख्रबनी इसिंग कंगलबा मतमदा इसिंग इचाउ थोखिबा अदु नाथैरगा ओना तैनना वाफम फोंदोरकपा असि लाइबक थिबनी हाइकी महाकना मखाताना MLA ने असेंबली दा पुखटखिबा अदु मियांगी याइफनबा प्रॉपर प्लान तौरगा नियम चुमना सेमगतनबा मिनिस्टर की पुकनिंग चिंगसिनखिबनी हाइकी रिंगबल कायदना अदुना अवाबा कयाम लेखिबदो खै मफमदुर चत्तना खै मदुगी सबसाबा मणिपुर की प्रजासिंदसु खाइंग्रबनी अदुगी सबसाबा वीडियो फुटेज लेबनी अदुना हौजि हौजि उलेबदुदी खै इसिंग कांग्रबा मथुंग अदुगा हौजिक्ति नॉर्मल ओरबा कंडीशन असिद उठबनी खुदकी ओइना अखोइगी प्रॉपर प्लान यावदना हानगी लेजरबा मेगी अकनबा लेसा लौनबाल थुगाइखिबा अदुगा यामना निंगथिना सेम सादबदगी सिगी खाउदब इसिंग इचाउसी थोक्तना लौ परि कया थुमखिबा अदुगा मनाक नखुदा लेबे युम कया इसिंगी खुदोंग
चादब मायोक्नखिबदु हंदकी केनेल से यामना मौंग मरिन दाना सेमगिदबदगी थोखिबने असुंबा स्टेटमेंट अमा मीडिया की खुदांग थोरकपसे अखोगी एमएलए की प्रिविलेज सोकपा वफम अमनी अदुना मसी अखोगी इन्फम याउदबा केंद्र की एमएलए दा मारान सिनबा अदुगुंबा चार्ज तौबा वफम हैना खुने लवी हौजिक चथरिबा असेंबली मिफम असिदा खुंद्राकपम असेंबली कंस्टिट्युएंसी की एमएलए टी आइस लोकेशोना नाउरेम बिरहरी कॉलेज की ओजा सिंगना महिरोई सिंगबु मही तंबीदना लेरे हाइना फोंदोखिबा वाफमबु कॉलेज असिगी ओजा सिंगना यानिंगदबा फोंदोरखली मणिपुर प्रेस क्लब ता पौमी सिंगा उनबदा कॉलेज असिगी नॉन टीचिंग एंड टीचिंग वेलफेयर एसोसिएशन की मिहुट उसम नीलचंद्रन हाइकिबदा एमएलए लोकेशोना असेंबली की फ्लोर दा फोंदोखिबा वाफम अदु युमफम याउदबनी कॉलेज असिदा थोकलिबा वाथोकी मतंग अमदी हिरम खुदिंगदा एमएलए असिना लाक्तुना येंगशिनबा अमदी सॉल्यूशन पुरकनबा होटनखिबा लेते ओजा सिंगना महिरोई सिंगी येंगदुना चांग नाइना क्लास तवी ओजा सिंगी मरक्ता पॉलिटिकल गी ओइबा यानदबा अमता लेते कॉलेज असिबु मपुंग फाबा कॉलेज अमा ओइनबा ओजा सिंगना होटनरिबनी मरम अदुना एमएलए ना ओजा सिंगबु मियामदा लाना उहन्नबा होटनरिबसी मतुंगदा तौबिगनु हाइकी अमरोमदा एमएलए ना असिगुंबा वाफम फोंदोखिबा लेते कॉलेज असिगी चौखटनबगी वाफम फोंदोखिबनी हाइकी नाउरेम बिरहरी कॉलेज असिदा हुजुक फावबा सेशन हौरो फावबा क्लास हौदना लेना फोंदोखिबदा ओजासिंग अमदि नन टीचिंग असापकी साइटगी मदु यानिंगदबा फोंदोकसे कंडेम तौजै ओजासिंग अमदि नन टीचिंग स्टाफ सिंगी मरक्ता यामना खाइबुंग तानादुना यामना पॉलिटिकलाइज ओइबा मोंग अमा सथरेना पनबिबदसु तसेंगना ओजासिंगी कम्युनिटी की साइडना मदु याचबो ngमोय and अखोय इचम जमना गवर्नमेंट की 60% एब्जॉर्ब तौबदा नत्रगना फुल फ्लेजेड ओरकबगी आशा अमदा संजन जमने क्लास 9 तमलिबी मसागी चही तरा मरी खक्तंगाइरिबी नुपी मचा अमा सखंगदबा सिंगना तमथिना फुरगा हुंदोकलम लेहाइरी थौदोग असि ngarang पुंग मरीगा मिनिट 30 रोम ताबा अदुवाइदा सेनापति दा थोकिबनी थौदोग असिगा मरी लेना मणिपुर प्रेस क्लब ता पौमी सिंगा उनबा अमदा All Liangmai Naga Students Union Assam Nagaland Manipur की Education Secretary T.I.S. Masanbauna Impact News ता फोंदोरकपदा सेनापति गवर्नमेंट हाई स्कूल दा मही तमलिबी महिरोई नुपी मचा असिना खुलगी पुखरीदा इसिंग सोकपा चटखिबदगी हलक्ते हाइदुना इमुंग मनुंगी मियोय सिंगना चतुना येंगलुबदा पुखरी मनाक्ता ज्ञान मांगलगा तादुना लेरंबा थेंगनरखी हाइदी नुमित अदुमक्तदा सेनापति हॉस्पिटल दा पुखतुना नुपी मचा अदु लाइकनखी तुंगदा रिम्स दा पुखतलबा मतुंग हौजिक मग रास मेडिसिटी दा ICU दा थमदुना लाइकनरी सोकलबा नुपी मचा असिगी मतंगदा डॉक्टर गी माइकैदगी रिजल्ट अमा फावबा फोंदोरकपदी लेट्री हाइदी थौदोक असिगी मतंगदा सेनापति पुलिस स्टेशन दा केस अमसु रजिस्टर तौख्रे हाइना मसानबाउना फोंदोरखी माही तमलिबी पिकलिबी नुपी मचा अमदा मिनुंगसी याउदना तमथीना ओट नैदुना हुंदोकलंबगी थौंग असि कंडेम तवी लेंगाक असिना नुमित निनी की मनुंगदा थौदोक असिदा चेनरिबा मियोय पुथोकदबनी हाइनसु महाकना फोंदोखी मीबु मी ओइना उथुक्तरबा सात्राबु सुमाइना ओट नाइबिबा नुंसिबितबा सिगुंबा कावर्ड ओइबगो अनसिविलाइज ओइबा एक्टिविटीज तौबसे अखोइना इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म अखोइना कंडेम तौवे मसिदा चेनाबा कल्प्रिट से विदिन 2 days मनुंगदा गवर्नमेंट ना नत्रगा कंसर्न अथॉरिटी मोइना पुथुक पिरगा कैपिटल पनिशमेंट से मंगोंदा चप चपगी जस्टिस से राइट इन्वेस्टिगेशन तौरगा तो बित्रजी अखोय आफ्टर 2 days सा अकनबा खुंजन से protest any kind of agitation with other civil organization अखोय पुलगा अखोय तौगनी DM College of Teachers Education हुंदोकलम लगा धन मंजूरी यूनिवर्सिटी बिल 2017 पास तौखिबा थोकलबदी लेंगाक असिना महिरोई सिंगी इहो लाकनबा अमदी हायर एजुकेशन की लमदा अचौबा थौदांग लौरिबा B.Ed कॉलेज असिबु मिराई बिबनी हाइना एमसुना थादोरकपा चिरोल अमना खंगहलकली लेंगाक लोनगी अचान मिराई नाइबा लौतुनबा मानबा थौंग अमा क्लस्टर कॉलेज की मनुंग चल्लिबा DM कॉलेज ऑफ साइंस DM कॉलेज ऑफ आर्ट्स DM College of Teachers Education, DM College of Commerce, अमदी हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट न चिंगबा थंगनना लेरिबा कॉलेज सिंग असिगी मरक्ता चथबा असिदा एमसुना अंगकपा पोई लेबाक खुनाई अमगी अवोनबा माइकैदा पुरकदौरिबा टीचर एजुकेशन असिबु मिराइबा अमदी क्राइटेरिया सुरबा DMCTE बु धन मंजूरी यूनिवर्सिटी बिल दा पास तौनबा होटनफम थोई हाइनसु एमसुना लेंगा की पुकनिंग चिंगसिलकली
Manipur State Power Development Corporation Limited MSPDCL Lilong Subdivision ki Manager Mohammad Riazuddin Khan bu local MLA na suspend tawbagi wafam assembly da pukhalakpa yaningde haina MSPDCL Lilong Subdivision ki staff singna wakat mifam chathakre. Ani suba Manipur Rifles ki mayok nabada chathakiba wakat mifam aduda saruk yakiba MSPDCL Lilong Subdivision ki SO Rafrik Khan na fongdorak pada handak lilong de ising ichaw thokibana maram oiraga asoi angam thoktanaba July gi tang ani dagi hauduna numit manga chupna lilong area da mai pikide adubu ising gi level hanthakibaga MSPDCL gi staff singna survey chatuna July gi tang tareta mai amuk hana thaki adubu laibak thibadi pauche kharada lanai miyoi kharana MSPDCL Lilong Subdivision ki manager na electric pole shemjin naba sel kaya marum lokthokraga sembidre haiba wafam yauna tongan ba oidaba maral kaya pisilakpa thamoi sokna nungaite awaba taraba miyam gi punsi kannaba honakiba manager amasung staff singda piriba maral adu yumpham yaudaba wafam ni haina pendaba fongdorakli Hauji lamdam asida hargi wathok ama lairiba asi Chief Minister Nongthombam Birena yengshin biduna athuba matamda waroishin ama puraknaba hotnafam thoki haina Manipur People's Party MPP na cherol amada khanghalakli Patsoi Assembly constituency gi oina taramathoi suba Manipur Assembly Mikhal gi fal lauthokpada Assembly constituency asigi returning officer Dr. Daulat Khan counting agent Soibam Tejmani Election agent O Sarachandra Amadi bench clerk N Joina Lautunaraga Aranba Kaya Chathaki Aranba Singh Asi Thijin Binaba Mari Lainaba Singda Kayarak Hana Wakat Labasu Ngasi Fauba Paukum Pirak Balaitri Hiramasigi Matangda Manipur High Court ta Thigat Kiba case ki result Tha Sigi Tang Tareta Khangbangam Lagani Court ki result Asina Karigumba Assembly constituency Asigi Miyam gi Thamoi Pelhanba Ngamdrabadi Mari Lainaba Singhi Asaba mitam mai thaba yauna makhal makha kayagi khongjang changsingani wafam asing asi Manipur Press Club ta pangthopa paumi singa unabada Assembly constituency asigi voter thongam chawbuna fongdokibani mahakna makha taraduna democracy chatpa leibak amagi election da sapam kebabu lautunaraga maithi hanba thaudong asi angakpa poi asigumba thawong asi asum tholaklagadi election fagi tarakani hiram asigi matangda ECI amadi People's Representative Eki Makada Kari Action Lokat Payabagi Haibadu Mari Lenaba Singna Puthokpiu Ballot paper da Namthak Tauduna Eke Mirabaina election Mai Pakhan Bada January Bamiyoi Singi Mathakta Matik Chaba Para Tambi Haudaba Tarabadi election Fagi Tarakani Manipur Lengakna Matik Chaba Action Lokat Kani Haina Thajaba Thamli Haina Mahakna Fongdoki Haubdiki Loi Hauda Ningba Kairba Pasoi Gi केंद्र की प्रजा अखोई मैम से अकीब लेतना दिल्ली भाव थक थक निखे आंदोलन तौरकने पुनमक खंबीरब उबीरब मणिपुर गवर्नमेंट तुमीन लिसन बिगनो नोंथोम बिरेंसी असुमबद पामबनी है अदो पासोई केंद्र की प्रजा 40,000 मुक्से मसीगी दायित्वसी मान लौबीगदमनी अखोई मित पी तारिबा थमोई सोयबसे सिरी बिरेन खंबीगदमनी मसी इंडिविजुअल नतेब मणिपुर गवर्नमेंट की मरुएन चीफ मिनिस्टर की Miyeng yam chong chingchen chaningi aduga police department akan miyeng changaningi Dr. K. Sobitana Luchingba Manipur State Commission for Women ki team amanangasi Andro Police Station da chatuna mutum ongbi bina debi gi misi gi matangda inquiry tawrure haina Manipur State Commission for Women gi OA na thadorak pachirol amana khanghalakli Team aduna case adugi ayoga unaduna misi adugi oiba likhun kaya ama tanaki loinana team asina hokiba July gi tangkun gatareta masagi mayumda thauri yanduna sikiba Lilong Nungai Mayai Lekai dagi Thiam Ichen Devi misi gi matangda Lilong Nungai Mayai Lekai da chatuna thizinki team asina Thobal Pakhang Khong Lairaki Waikhom Ongbi Bina Devi gi misi gi matangda thijinaba Waikhom Sobas Chandragi mayumda chatuna wahang pahang tawkre case sing asigi status result adu athupa matamda khangalaknaba commission team asina mari lainaba ayo singda khangalamki haina commission gi chairol asina makhata na khanghalakli matang swaisida break amalawjege Manipur amadi malim gi tongan ba ipau singa loinana equi break te gyam thuna hanjarake impact news pu meeting ta don lebiu
ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯜꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ soil moisture tester kauba khutlai ama Manipur gi mahiroi amana puthokle khulai asi puthokliba mahiroi adudi tera sapam leirak nongmaithem leikai dagi laishram Trinity apokpi thokchom ningo laishram ongbi phulopati devi kawi Trinity Houzik ma Greater Noida gi Sharda University da Computer Science and Engineering da B.Tech tamli soil moisture application natraga tester hairiba khutlai asi Arduino kauba application amagi khuthangda microcontroller ama sijinaraga sembani khulai asida dielectric sensor ama ICO6 ki Bluetooth module ama amasung electric motor ama yauri khulai asi mathau pangthoknaba hotnabada smartphone amasung yamna pikpa voltage ki electric power source amasu mathau tai smartphone aduda Bluetooth kauba mobile application ama install tawraga Bluetooth ki khulai aduga connection tawgani tungda dielectric sensor aduna leibak da namshillaba matung leibak aduda ishing manil gi chang kaya yamna yaubage haiba phone aduda marik chumna ulai Trinity Houzik Manipur da vacation thoraktuna leiri tanja asi yenglaga mahaki mayumda chatuna Impact News ka unarubada Laishram Trinity na phongdorakpat gi matung inna lau singu tawduna hingba Manipur gumba lairaba state asida laumi shingna isingi awatpa amasung leibak leihaugi khudong chadaba kaya thenari adubu soil moisture tester hairiba yamna hongna saba yaba khutlai makhal asina laumi shingda yamna chauna kanaba piba ngamgani haibagi thajaba phongdoraki application jigi maming de soil moisturizing app or soil moisturizer tester haibneba sidaida mana sensor amka sizne sensor jaming soil moisturizing sensor haiba si sensor je khoina soil da thinjan kan da soil je da yawba magi ising manin gi chang je on bangameba analog la for se digital da convert to kan da ko gi smartphone da hojiki Arduino haiba pose connect to kan da mana magi output magi data je phangdone soil da yawba magi ising manin gi chang je adugi matungina mana hojiki sizineba mi jin ai gi leibak sida ai gi soil je da ising manin asuki chang yawri hai 60% 40% simaini yauri haido khangbang amdani aduna khoi gi lamdam sidi agriculture rom da yam depend tawni na and they mi su yamna tang human resource su yamna leijadabani na farmer amana labukta adum chatlaga magi ising kyam yauri yaude check tawi mota device hapsan bi haga yumda adum laina magi phone dagi ising maning gi chang kyam yauri yaude yengaba matungda mana magi water pump do on tawba off tawbagi ayabado adugi kanabado phangani haina haijaningi Wangoi Assembly Constituency gi oina nafsagi cheng fangdriba asigi matangda thigatpinaba Assembly Constituency asigi MLA da wakatlubada fajadaba athiba wahaiwata sijinaduna chairakre hairi Assembly Constituency asigi mihutama oibagi miyamgi phangpham thokpa hak phangnabagi wakatlubada mahakna ngangkhiba wangang sangang asina mahaki mathakta achauba para ama tambigani haina PDS Demand Committee Wangoi Assembly Constituency gi advisor na phongdokre Manipur Press Club ta pangthokiba paumi singa unabada committee asigi advisor Laishram Bizitana Englishingani tara taruki April thadagi state asigi miyam da nafsagi cheng fanghallabasu Assembly Constituency asigi oinadi ngasi fauba cheng fangdaba mafam yauri cheng fangdriba asigi matangda Chief Minister Nongthombam Biren yauna mari lainaba DC amadi DSO singda wakatlabasu ngasi fauba miyamna cheng fangdana leiri Chief Minister da wakatlubada cheng fangdabagi matangda Thigat lurabadi nungaina daba leirakpa yai court chatlaga wakatlo haina phongdoraki achumba tawgani haina miyam gi mapi mapa oina thoglakliba mioi amana nungaina daba leirakpa yai haina irai laina paukhum pirakpasi laibak thibani Assembly Constituency asigi miyam gi chakthung suna phangdriba fauba Manipur High Court ta wakatuna aranba khongjang akanba khongjang changsingani haina mahakna phongdoki अखोइना वांगोई केंद्र की हुजी लेरिबा सिटिंग एमएलए सिदा अखोइना हाइजरुबा चचरुबा मतमदा पीडीएस की थानी पांगी मांगीबा ड्यू लेरिबा पोसी कनाना लौबुनो कमाई तौबुनो सी थिदोपियु कनाना तौरिनो अखोइ सिगी चेंगसे अखोइ पीनाबा तौबियु हाइबदा अखोइ वांगोई केंद्र की सिटिंग एमएलए ओरिबा लुखोइ सिदा नोइ नापादगी लौरुसो हाइबा वाहै सिना अखोइ प्रजागी सुअन हल्लरोय मा कइनो हाइबदा मांगोंदा अचौबा परा मा अखोइ तंबिरनी पब्लिक अखोइना थादरकांदा मांग सिटिंग एमएलए अमा ओइरिबनी खोइना चेंग हुराली से कनाना हुरालिनो करमाइना तौरिनो हाइबा मतमदा मनुंग दा लेबा मी ना
सिगी चेंग जी चागरे है कइनो मनुंग मपान लैब मीना कईगुंबा सिगी चेंग PDS की चेंग जे लौब तारागसु अखोई खबर दा फ्लैक्स तौथोपिरो हाइबा मतंदा ngasibo सेंगतोपीबा लैट्री Manipur asi dry state ni haibasi mipum khudingmak na khangi adubu yu thingba leibak ni haina miyam na khanglabasu yu yonba amadi yu sungbadi ngasi fawba thingde haina miyam na lobada aranba oiroi haina International Peace and Social Advancement IPSANA cherol amada paujelakli lamdam asida hu chenba yu thaklubadagi miyoi kaya laikidaba amadi laikat nakiba thodok aduna takpadi thoram ama pangthokpada yu asi yamna maru oina launai haibasini matang asida IPSANA tangai fadana yu sungbagi maramda thigatpa hore kanglon chumna yu sunglabadi kanaba lambi kaya marum lairami asigumba kanglon asi sijinaduna afaba lambi da chatlabadi kanasu misi mina thokloi haina IPSAGI cherol asina makhatarakli लाल हौरंबदगी महौसागी पुनसिरोल दा हिंगनबा खुलाई थादोक्तुना लेंगाकता चंगजरखरबा लाल हौलुप मापनगी कादर सिंगदा फंगफम थोकपा चाकथुंग पिबिद्रे हाइना पेंदबा फोंदोरकली हिरम असिगी मतांगदा मणिपुर प्रेस क्लब दा पौमी सिंगा उनबदा ऑल मणिपुर सरेंडर वेलफेयर एसोसिएशन की सेक्रेटरी मोहम्मद ताइब अली एलेस काजी उमरना हाइकिबदा हौकिबा इन कुमजा लिसिंग अनि तरानिथोई की सेप्टेम्बर की तांग कुनगा तरुकता लाल हौलुप UNLF, PRIPAC, RPF, KYKL, KCP, UNRF, KNLF, UPPK, amadi PULF, Kaji Umargi Kadar Chamaga Taramari, Lengakta Kulai Thadokuna Changjakibani. Adubu Central Government na Pirakpa Serendari Singi Pangpam Thokpa Stipend Amadi Chahi Ohumgi Fixed Deposit ki Senfam Ngasi Fauba Pidana Lady. Nakalamaromda Lengaki Suspension of Operation Su Taunariba Lal Haulup Singi Oinadi Stipend Yauna Kudong Chaba Kudingmak Panghali. Asigumba Achan Mirai Naibagi Thong Taudanaba Anoba BJP ki Lengak Asina Miching Changbi Yuhaiki. 2012 की सितंबर तांग कुंतरुक्ता अखोई सिलेंडर सरमनी से आइजार साउटा 17 आसाम फंगी खुथांग अखोई तौजखिबनी अदोंगासी फावदा थागी तोलोबसु फंगदे सही अहम फरकपगी फिक्स डिपोजिट फंगदे अदो पालिबा सरकार सिना सिलेंडर सिंगदी हाइबीरगा तोलोबसे लुपा लिसिंग मरी दगी निपान फाउदी पीरे आइना हाइबीरे अदो अखोई सिलेंडर सिंगदे पीरिब्रा सु कंबुदे पीरिब्रा मदु अखोई ज्ञान ताबमा ngamde koi cylinder sing de di pi belaite aduga su kangbu de pi haibedi koi sana sukhang ngarang numidang wairam pung nipan muktaba matamda inspector N Sadananda Oshi in charge commando unit Thobal na luchingba CDO Thobal gi kangbu amana SP Thobal ke Megachandra MPS ki liching makhada Independence Day gi mangoina na cheksil thorang lokhatkre thorang gi manung channa Lirong Bazar da achat awok sing check tawada RK Ranjan Kauba Masagi Chahi Nifugani Thoi Suraba Apokpa RK Manishana Kauba Brahmapur Nahabam Laikai Dagi KYKL gi Mioi Ama Fagat Bangam Kre Mangondagi 9mm gi Moser pistol Ama Kapa Yariba Maru Aniga Konana Atai Potlam Khara Phangi Hairi Mahakna Hairakpagi Matungina Saddam Hussein alias Angang Chahi Kungataret Apokpa Mohammad Murad Kauba Kheragao Sabal Laikai da Mioi Amasu 9mm pistol Amaga Konana Phagat Kre Faraba Mioi Singh Asigi Mathakta ke Sama Lilong Police na Lokhat Kre Hairi. Northeast India Development Party NEIDP na nauna Yaurakraba Lakadauriba Panchayat Mikhalda Mirep Oigadoriba Mioi Singh Okpagi Thoram Pangthokre. Regional Political Party ama oiriba NEIDP gi Tera Laukham Lairakta Laiba Loishangda Thoram Asi Pangthokibani. Party asida nauna changlakraba sagolban thaunaujam laikai gram panchayat ki wahengbam brajagopal changangai gram panchayat ki furit sabam loidang amadi lamjau tongba gram panchayat ki elangbam shushilabu party asigi vice president sapam kunjakesor alias kebana taramna okhi Vice President Sapam Kebana Fongdokibada Inglisingani Kungani Thoida Pangthokadoriba Manipur Assembly Mikhaldadi NEIDP gi mihut soidana mai pakpangamgani ngasigi thoram asina Manipur gi leihauga sagona duna semkiba NEIDP party hingli hena mapangal kannaba angamba thakta hotnari haibadu mayek sengna takli haiki Manipur da soidana 2022 dadi anoba tarang ba
hojik leiba government siga ekoi confirm tongnaba aduga leiba government siga koi janadaba mache tu lete asiga koi chasa chamjaraga akoi su own identity akoi tool asisu exist toriya sel siga lore na koi government su mara chela koi na chai nga chana panada koi su partner to de sort मैं comment पाए गए अपन हमको काहू ट्रेन में दे अपन गलत पाई जिंदगी बस हम लोग कहीं बच्चे तो ले जाते rather कोई टूर से ना we wish them for the best कांचीपुर ngakpigani Churachandpur gi DRDA staff sing na ngasi office so lonsin duna khongjang changsin khre Manipur government na DRDA gi staff sing gi tolop tha taraga mapun pithok ta babu pen ta phongdok tuna Manipur gi district sing ta pen down strike changsiliba asigi saruk ama oina Churachandpur district ki DRDA staff sing na sungasi office so lonsin duna pen ta phongdokhibani Nambol police ki team amadi oinam maira paibi Singapore na khutsam na duna ngarang oinam da drive chathabada yu yonfam tara romdagi yu hapa patra amadi yu yonba miyoi nipan fagat laga excise department ta legal action lokhatnaba sinakre haina cherol amada khanghalakli Hauzi miyam na GST ki matang da khangdriba asibu mapung fana khanghanabagi pandamda Moirang block ki oina ngasi district e-governance society Bishnupur na sinduna common service center singi oina awareness program ama Moirang konjengbom lekai da pangthokre ngasi pangthokiba thauram aduda district e-governance society Bishnupur ki district manager oina Prasanta One Nation, One Market, One Text haiba thimda India government na mapung phana changsilakliba GST ki matangda akupa warol sing miyam da thamki Lakliba October gitang ahumdagi tang tara fauba laimakhongda pangthokadoriba Army Recruitment Rally da saruk yaning basingna online application Lakliba August ki tang ahumdagi September gi tang tara ga nipan fauba gi manungda thajilakpa yaragani Akupa marol www.joinindianarmy.nic.in dagi khanglaba yagani haina cherol amada khanghalakli Yuva Bharat Manipur Bharat Swabhiman Trust Patanjali Yoga Samiti District Yuva Bharat Imphal East Laushangkhong Patanjali Yoga Samiti amadi Chief Medical Office Imphal East ki staff Singapore na sinduna ngasi ayuk pung 12 dagi nungthil pung 3 fauba Laushangkhong Community Hall da nongmagi oiba free medical camp ama chathakre camp aduda mafam adugi mioi chahum henbana saruk yaki amasung hidak langthak singsu lemna yenthoki Director Health Manipur ki meeting makada Chief Medical Officer na thaudang lauduna Development and Protection United Voluntary Organization Nambol na sinduna Foijing Awang Youth Club amadi Youth Development and Sporting Union top khabiga khutsam naduna Imphal West ki mafam anida nongmagi oiba free medical camp ama ngasi pangthokre camp aduda miyoi Chaniga kunlomna laying kibaga loinana lemna hidak langthak singsu yenthoki haina cherol amada khanghalakli loinana kem asibu sinbada achoba thaudang laukiba Director Health Manipur Chief Medical Officer Imphal West amadi Foijing Awang Youth Club loinana Youth Development and Sporting Union top Khabibu Development and Protection United Voluntary Organization nambolna thagat pafongdorakli Ngarang None District ki manung chana laiba Khopum Village da nongmagi oiba free medical camp ama pangthokre None da laiba Boarding English High School da pangthokiba medical camp aduda nupi angang yauna mioi chani ge kunda Janims ki doctor manga amadi paramedical staff taret na achopa thodang lauki Medical camp asi khunai asida hingminariba furup cha khuding makna amata oibagi pandamda emsuna sinduna pangthokibani hairi Rajarsi Baigachandra Cultural Foundation Manipur na sinduna chahi khudingi leptana pangthoktuna lakhiba Rajarsi Laikidabagi Kumon Thauram chahi asigi oina Uttar Pradesh ki Mathura district ki manung chanba Hindu lining chatpa singi senglaba laifamlen Radha Kundada September gi tang kun mathoidagi kun gahumdoi fauba pangthoklagani Manipur gi ningthau laisemba sana jawba yauna pangthokadaba Kumon Thauram asida Manipur gi tongan ba saknairaba cultural troupe mangagi artist chamaga taramathoina jagoi isai amadi cultural item kaya Pangthokani haina Rajarsi Baigachandra Cultural Foundation Manipur gi treasurer Takhelambam Irabot nangasi Segarot Thauda Babok Laikai da leiba Cultural Foundation asigi office da pangthopa press conference amada phongdoki
लोइनना राधाकुंडदा अहानबा ओइना राजश्री बैगचंद्र हाइना मिंथोनबा ड्रामा अमसु रूप महल थिएटर इम्फालना मीरा मनोहर ngakpigani Mira Manoranjal Honda utkani haina irabotna फोंदोकी नाकालामरोमदा राजश्री लेखिदबगी कुमोन थौरम चाही खुदिंगी पांगथोकपा असिदा लुप अनि थोई हाइना मियामना ngangnariba asi aranba wafamni haina राजश्री बैगचंद्र कल्चरल फाउंडेशन मणिपुर की प्रेसिडेंट के गुनी लेमना फोंदोकी मालेम द सक्तागलिबा मणिपुर की कला संस्कृति बुगी जगो इसै कयागी मबुंगोनी हाइनरिबा राजासीना पामजरंबा माकी मतिक मगुनबु भारतवर्ष असिगी मफम खुदिमक्ता अखोगी मणिपुर की रासलीला संकीर्तन चिंबा अमदी अखोगी व्यवहार खुदिमक सिंग असे गौर संप्रदाय की मतुंगिना यामना सेंगनबा राधाकुंड असिदा अखोना खुदुंग खरदंग इनजबा ngамगदरा हाइजबगी पांदमदा असिगुमनबा अखोगी राजासी लेखिदबगी थौरम असे पांगथोकजबनी PK Films na celluloid 35mm da manga suba khudol oina puthokpa Manipuri feature film nangna kappa pakchadi haina mingthon ba film asi Congo gi Kinshasa da pangthokadoriba Kinshasa International Film Festival gi competition section da saruk yanaba amasung film asi Congo gi miyam da utpa yanaba festival organizer singna film asi gi producer da batan tawrakle film asi gi script amasung screenplay na MK Binodini ni Makhon Mani Mongshabana direction piba film asigi music director na Namairakpam Tikeni editor Yoi Mayai Mongshaba cameraman na Ningthauzam Dilip film asigi producer na PK Films ki Thouyangba amasung Thongamba Machin Manauni Maruoiba Saktam Langliba Singna Tonthoi Deni Leibak Shemba Sorojini amasung Pishak Machani film asi Prasad Film Laboratory Chennai da process Tauraga Film Lab India Mumbai da print Lauraga subtitle tawbani film asina North East State Nipan asigi ahanba digital intermediate DI film ni ningsing ba yaba amana film asi Manipur gi oina maitai londa ahanba oina Englishing ani tara taruki August ki tang amada online da worldwide release tawkrabani Nongmaibung ayang palida leiba Nongthombam Films ki office da Ningol Chakouba 2 Films ki yaifa thawni thoram amang asi pangthokre haina Nongthombam Films na thadorak cherol amada khanghalakli Maharaj Kumar Ghanindrajit Memorial Super Division Football League Tournament ta YOSC Khurai Konsam Laikai amadi DOA ki yaripok ani mai pakre ngasi Khetrigau da leiba ABA gi sanabungda tournament asigi sanakiba kuntra humdoi suba league match amada YOSC Khurai Konsam Laikai na SSE Porompatpu Panjil Ahum Anida Maithiba Piki Mes Asida Mai Pakraba YOSC Khurai Konsam Laikai gi Sanaroi Ajmer Sahana match ki kuntra humdoi amadi Marfuga Mapal Suba minute Singda Panjil Ani aduga match asigi Ahum Suba minute tana NG Jitena Panjil Amaga Janki Maithi Hauraba SSC Porompat ki Panjil Ani aduna O Mocha Amasung Mohammad Sahid Anina match ki Humfu Mapal Amadi Humbudra Mapal Suba minute Singda Panjil Amamam Chanki Chatharakliba Football League Tournament asigi kuntra mari suba league tana DOA ke Yairipoki Sanaroi Irabotna match asigi kuntra mari suba minute ta chankiba amatangairaba Panjil aduna USA Khuraibu Panjil amasinoda maithiba pibangamki Imphal East District Football Association ki meeting makhada tha asigi tara taruk tagi pangthokpa haukiba league tournament asida team taraga mathoina saruk yari hayeng tournament asigi makhataba league match asis ani sanaragani Sai Center Kolkata da Kunmapan Suba East Zone Junior Athletic Championship amadi Chennai gi Jawaharlal Nehru Stadium dana Yankai Tarit Suba National Open Athletic Championship pangthok lagani hairi September 8 dagi taramathoi faubada chathagadaba Junior Athletic Championship amadi September 15 dagi na 19 fauba chathagadaba Open Athletic Championship ani asida saruk yarunaba Manipur gi sanaroi sing khananaba Athletic Trial ama September ki tang nipanda Kumal Lampak Man Stadium da pangthok lagani haina Athletic Association of Manipur ki secretary na thadorak pa cherol amana khanghalakli
Nakalamaromda Manipur Fencing Association ki meeting makada tarahumdoi suba Governor Cup State Level Fencing Championship tha asigi mangadagi mapan faubada pangthoklagani hairi. Khumal Lampak Indoor Stadium da pangthokadaba championship asida saruk yaningba Manipur Fencing Association da affiliate tawraba club singna saruk yaraba yagani haina association asigi secretary na thadorak pachirol amana khanghalakli. Kunmari Suba El Sangita Devi Memorial First Division Football League Tournament ki league match animak duro chatkre. Ngasi SKYC Sekmai gi sanabungda chathakiba Football League Tournament asigi kunmathoi suba match da SCK Kodompok Pigi Sanaroi Rishi amadi TH Ranjoi anina match ki kunthra taruk amasung humphumapal suba minute singda panjil amamam aduga Sai RC Tagel gi Sanaroi TH Rosen amasung CH Commander anina match asigi nifu amadi nifu mari suba minute singda panjil amamam chanduna match asi team animakna panjil ani chanduna draw oiki. Chathariba First Division Football League Tournament asigi kunnithoi suba league tasu YWC Langthabal gi Sanaroi o Roshanna match asigi taret suba minute panjil ama chankraba matung match asigi yankai taruk suba minute WSC Ngairangbam gi Sanaroi H Anandana panjil ama chanduna Mayok Nariba team animakna match asigi apiba matamda panjil amamam chanaduna match draw chatki. Imphal West District Football Association ki meeting makada pangthokliba Football League asida team nipana sarukyari hayeng chathariba tournament asigi league match ani sanaragani. Manipur Mountaineering and Trekking Association MMTA gi chahi English ingani tara tarit ki general body meeting lakliba August ki tang taruk ki ayuk pung taraga minute kuntra taba matamda chaklen ga loinana association asigi conference hall da pangthok lagani haina cherol amada khanghalakli aroi bada bulletin asigi headlines amuhana miyam da thamjake Agriculture Administration of Justice Planning amadi Sericulture ki punna lupa crore chatret ka humpur taret khare hena assembly na pass out State asigi atai assembly segment dagi shu disturbed area status lokthokpa yabre yeshutari haina Chief Minister N Birena assembly session ki house ta thamkre Uripok Bachaspati Laikai gi twin murder case ta chenabani haiduna jail da laiba Hitler na mihat asset jati natte haina apokpina sengorati amasung MBBS tambagi seat nitop ta pishinduna Lamdam asigi mahiroi singgi chaktung matpa yaroi haiduna mahiroi kayana health directorate ta